Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar surah Al-Imran ayat 186 ya. Latu Belawuna ya. Oh iya, Nah, iya, silakan. satu Boleh. benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Komnya ingat ya, idhar sapawi. Jangan ditahan. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Komnya jangan ditahan. Idhar sapawi. Idhar yang sangat. Ayo. Ya, Pak. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Walan Walatas wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku ada katsira. adanya jadi adang ya, ikhfa, tanwin ketemu kaf. Wa minal ladzina asyraku ada katsira. Ayo, Wa minal, ulangi dari atas, Pak. boleh. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira Iya. wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yuk, wa'id akhadallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina Pendek. utul Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab Alladzi. ladzina utul kitaba la yubayyin Latu. walladzina Al. utul Alladzi bukan oh, wa, iya, enggak ada berarti wa-nya. Al. alladzina utul kitaba lanubayyinun Latubai. latubay Nah, alladzina utul kitaba latubai. lanu. Iya, Latu, Pak. latubai. Gak nampak saya mata. Oh, Gedein dulu, Pak. iya. Alladzina utul kitaba latubayyinuhun Latubayyinunnahu. alladzina utul kitaba latubayyinun Yinun. nah Latubayyinunnah. Ya. Latubayyinunnahu. latubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Panabadu. Terus. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi samanan qalila wa bi'sa mas wa bi'sa ma wa bi'sa ma yashtarun. Kemudian. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ya. Bima lam yaf'alu fala tahsabannahum
bimafazati bimafazati minal adab. Itu pebelit. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatim minal azab walahum azabun alim. Ya, ulang lagi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum Bimafazatim. Fala yahsabannahum bimafazatim minal adab. Bimafazatim. Fala tahsabannahum bimafazatim minal adab. Gitu. Iya. Walahum azabun alim. Terus. Matanya Walillah. ini kan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi ini ya yang saya ceritakan. Kalau Rasulullah baca surat ini sampai nangis-nangis ini. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yad'kuruna Allahu fima wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar. Iya, ini lagunya nanti dibelajar gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Terus Rabbana. Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad
Roy Zaita. Ahzaitah. Ahzaitah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ahzaitah gitu. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad Faqad. akhzaitah. Kalau kelas sugro. Faqad akhzaitah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Yuk. Rabbana. A'udzubillah. Di sini nih. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wa ma lizzalimina min ansar. Ayo coba. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wa ma lizzalimina min ansar. Wa ma lizzalimina min ansar. Ya, Rabbana innana. Ini doa bagus ya. Doa bagus, kita minta diampuni, minta dimaafkan, dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang benar, yang takwa. Itu. Ya. Rabbana innana sami'na. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi iman. Lil iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ayo ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana. Fa bukan wa. Rabbana faghfir. Fa. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ainnya kurang. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir ain. Wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al ain. Ma'al abrar. Ayo ainnya. Kurang mantap. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Iya. Rabbana wa atina Dalnya hilang. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Hei. Innaka la tukhliful, bukan tukhliful, bukan R, ini lam. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la
tukhliful mi'ad. Nah, Tadi saya gitu. ri ya, Pak? Ri tadi mah. Ya, Ah. tadi nanti dengerin ya, bisa jadi pendengaran saya yang kurang pas. Tapi Iya, saya nggak enak iya, denger. didengerinnya kayak tukhliful, apa tukhliful mi'ad. Ya, terus fastajaba. Fastajaba lahum rabbuhum anni la tudhi'u Hehehe. amal Salah. oh iya iya. Mhm. Astagfirullahaladzim. Fa, Wastajaba bukan lah wa, bukan wa. Fa, F, fanta. fas Fastajaba. fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amal amilin minkum min dzakaril aw Nih, unsa. Zakaril. Kan idhar. Nih, dengerin. Iya, Pak. Batin. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amil. Amin. Anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin au untha. Ayo lagi. Ini agak susah. Ya agak cepet, agak Wah. belibet. Ya tenang. Wastajaba Fa, lahum bukan wa, fa. pas pas kan pas Ya, fast. fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum Ikhfanya banget, minkum ya. Jadi dari sekarang dari Anila, anni la u udi'u. anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakaril au Min zakarin. zakarin Min zakarin. min zakarin au unsa Mm-mm. ba'dukum mim ba'd Ba'dukum min ba'd. Nah, min ba'd wakaf isyarah ya. Kemudian. wal walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu Fi sabili. fi sabili Wako. Bukan qatalu fa. ya Allah. Waqatalu. Ngantuk siang-siang ngantuk, malam ngantuk, Enggak tuh, kapan mau Pak. ngantuknya. Ayo. Fi sabili waqatalu. Fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar Iya. thawaban min indillah wallahu indahu husnus thawab. Wallahu Wallah indahu husnus thawab. Ayo, wallah. wallahu indahu husnus thawab. Terus. La La yaghurranna. la yaghurrannaka taqallubul ladzina La kafaru yaghurrannaka fil bilad. taqallubul. La la yughurruk La yagur. La yagur. Yugur. La yagur.
Astagfirullahaladzim. La yughurron La yagur. la La yagur. la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Terus. Lakinil. Lakiin Lakiin. Lakinil. Lakinil. lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum Masuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa suara jadi menggetar gitu? Lahum. Jangan getar. Enggak serak ini, Pak. Ada neneknya ah. Ada neneknya tuh Lakinil gitu. ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ayo, napasmu biasanya cukup tinggi, kuat. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal. Nah, tajri aja. Jannatan tajri. Ya. Enggak kosen ya. Gimana? Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal. Min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah. Iya, nuzulam min indillah. Wa ma indallah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Kemudian. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Wa ma unzila. Wa ma unzila ilaikum wa ma Lakinil ladzi. Tadi sampai mana? Bukan. Bukan. Wa ma iya. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa ini nih. Udah, Mbak Indah. Wa in namin. Tadi saya tinggalin dulu. Ada telepon. Oh iya. Wa in namin. Tadi ada yang telepon dulu ngedadak. Wa in. Sebentar hilang. Udah, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Wa ma unzilanya enggak wa ma unzila. Wa ma unzila ilaikum kurang jelas, ayo. Wa ma unzila ilaikum. Iya. Wa ma unzila ilaikum terus. Ulang. Belum ada. Ini kan ulang lagi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim ya. Wa ma unzila ilaikum. Itu tuh. Ilainya kurang jelas. Wa ma unzila ilaikum ayo lagi. Wa ma unzila ilaikum. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Tur dilanya Ibu Patana kadang-kadang unzila ilai. Nah, nih ya. Wa ma unzila ilaihim. Ilainya kurang jelas ya dari wa ma unzila. Terusin kan ini wakaflah. Unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaru. Iya, bagus. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Iya. Innallaha sari'ul hisab.
Nisa. Innallaha sari'ul hisab. Kemudian, Innallaha sari'ul hisab. iya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya Habis. ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul Allahul azim. azim. Insyaallah. Terus ini ya, surat ini Ya, dari Pak. Innafi kalau bisa diajarkan kepada yang lain ya. Ini bagus Ya, sekali. Pak. Dipakai bacaan sholat juga bagus sekali ini. Inna fi khalqis dari sini aja nih satu ain ya. Tapi enggak sampai akhir satu ain bacanya. Sampai sini aja mana tuh? Sampai innallaha la ini innaka la tukhliful mi'ad sampai 194. Jadi dari itu ya, boleh itu ya. Berarti 5 ayat. 5 4 ayat. ayat. 1, 2, 4 ya 5. 5 4 ayat. apa 5? Dari 190 Oh, ya. 5 ayat. Ya, 190 sampai 194. Ini kadang-kadang juga dibagi dua. Misalkan di sini Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kadang-kadang sampai situ ditulisin ini. Rabbana innaka rakaat keduanya di Rabbana, bisa juga dibagi dua Oh, gitu. iya. Atau bisa juga sampai 190 sampai 192 bisa. Rakaat keduanya di Rabbana innana. Bisa juga ya karena ini ayat Quran. Ini seperti yang di Al-Baqarah lillah itu Pak? Ya mirip juga, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Itu juga Heeh. ya. Ini juga gitu ya. Dipakai sholat dibagi dua. Kan sama tuh ya di surah Al-Baqarah terakhir juga bisa dibagi dua. Iya. Jadi amanah Rasul sampai ayat berapa tuh? Nanti Amanur terakhir. rasulu bima. Itu ya bagi dua. Terima kasih Bu Fatunah lagi berkebun ya di sana ya. Terima kasih sudah Iya, belajar. makasih Pak. Tolong ajarkan kepada yang lain juga ini surat-surat ini. Insya Biasanya Allah. dengan mengajarkan surat-surat hafalan, belajar kita lebih semangat. Belajar lagu juga enak gitu ya. Jadi karena Iya, Pak. bukan berarti Quran itu tidak enak, tapi ada Quran itu memang dilakukannya enak, pas ada juga yang buat untuk dibaca gitu. Ini enak, dibaca enak, dihafal di latihan lagu juga bisa. Tapi umumnya ini lagunya untuk lagu sholat ya. Gitu. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.